ole o am sain hey introduction klo ni lok nga ka ding lama thu hi pilal rem sange fan ai kan join treasurer anya ka ve lama thu hi umal som hanga mal som tlonga sorry kan state vice president ni lai ania ole hey voyen GST tax reform chung changa press briefing nei thei tura hun tha min petu kan pathian chunga lom thu am sain ka soi duwa hetianga hun tha nei thei hi a hlu in aru pui tak zet ani in hun hlu tak senga hetilai huna romkal Mizoram Journalist Association khoi tu tele a member te thinlung tekin in chunga lom thu ka hrila cheu o he kan hethiu angin kumin Independence Day kan Prime Minister zaom tak tun Narendra Modi kan a speech a kan GST kalai mek siam thata GST's next generation reform kalpuyani tur thu war tekin asoi nge kha chumi bozu in GST Council headed by Union Finance Minister chuan chak tekin Prime Minister thu soyan bozu ya ti chuan kumin kumsang hile som hi panga 2nd September nimin ani chu atang man turin GST next generation reform 2.0 chu chop chwa ani ta a enmin changin man ani to alom hle ani India ram hi country atangin chia chin he homlian puin ania 10 ila direct tax le indirect tax ani direct tax so mi pui ten direct taka sarkarat chia kan va choi kan va pek hi ania chu income tax te professor tax kan tiang te hi ani indirect tax ero chu mi pui ten kan thil le le khal atanga sarkar hena indirect taka chia kan choi hi ani GST kan ti hi ani mi pui ten thil kan le reng rengen GST kan choi tel chen ti hi kan he da pui mor he a dora kan le emo online a kan chai emo tax invoice kan en chuan kan GST choi za te amu theya mi pinol pui ten hei hi kan het apui ngo tak zet ani tuna kan soi tur tak GST 2.0 ya kan hiat hi Prime Minister Modian mi pinol pui ni tin momo leile khala har sanna an to chin izang khai tura halak na poi mot takania India ram hi kum sang hi la somli pastoria ram intauda ram hason ni atum na kong poi mot tak pakhat khuap zo mson na ate beratanga alian beratona basom na lon thing athen theina tura kailon poi mot tak ani he tax rate ting hiamin atum lian ber chu mi pui nol pui ban phak le man zoka lấy thầy tu le thil man siam that hi ania sum dong ten amman an tin hiam ngi tur ania nimin September ni som ni pan hi nulma chuan GST rate tin hiam na bungruwa le tha services zor te zinga amman tin hiam lo report lu om chuan dan anga action lak thei ani tawang all stop poni se ret thar angin an kal pui to tur ani chuwang chuan mi pui nol pui ten kan hiat chen a poi mo a amman tur dik taka bungrua le tha services te leya kan thal thein turin kan dik na chan vo hiat achul tak zet ani he new GST atanga hlok na then khat kan don tur an soi lok ila number 1 a chia kan choi thin hi na satikin atan hiamang
นี่ทินโม essential commoditiesนัสตะกินเชีย GST อัตเนียมนัดขิรตักเอ็นตินานกันสเรนโกลนดำโดยเช่นขาตาเพจวน tax GST จอยตัวโตลูว่าเฮียนมิร์เทเตเล่ฮาร์สจอกเตปุยนัสเหตุโดนนี่ปัญหาโมกันในภาคไงลูเตกันในที่ภาคตัวโดนนี่ tax reform ชวนมีปุยนอลปุยเต็นอีลกันโอเลนในกันซักในที่สิโลตัวน่าชวนในที่ดินหุ่นมินดินตีร์ตัวนี่ปฐุมโลในตู้ตานามาลสมนี่เจ็กจอเล่เล่นมันรจิครั้งมันนัสตะกาตันเหียมชวนโลในตู้เตผู้ริบตามตักอชกตัวโดนะเฮียนโลในตู้เตอติฟุรจวลสดงาทาร์สวา agriculture product ก็อัลเลตินปุงเงียงที่เฮมีเทียมเจ็ดหุ่นตันอันนี้pointตบซุ่มดงเตเลไอจอบจวดตัน tax ตันเหียมชวนซุ่มดงเตนัสตะเกนปุยโดนะอันซุ่มดอนทางทุรเหตุโดนั่นเองกัน GST 2.0 ที่เชียกันลากบุงทาร์ประคัดไม่อันนี้หรอว่าอินเดียdevelop country นี่ตุ่มนัสตะเกนปุยโดรามอินเตอร์เดลรามฮัสซอนกันนี่เทนเมลลุงป่วยโมตักเทเรลักโตตูจูอันนี้โดนั่นเองอัตโตเบราชวนเซ็นทรัลสรุการมิโซรามินอัชโฮเลอาเรียเร่งโตตูร์มาลสมนัทวันฮีดาวบุลเบลซิงส์อดงGST reforms อวังทิลมันตันเฮียมเฮโตตูร์เปียลมาการเที่ยวเงิน railways prime minister in service หงตัวมี railway service กันในบ้ากะอับบิกตะกิน cargo service อวังเฮียนบุงรอกพูร์มันก็อัลเลกินอัตเนียมโดนนั่นเองไล่เต็มหันสวยเฟียก็ดูจูกาวหัวจีตั้งไอโซลแข็งจากการมอเตอร์บุงรอกพูร์มันที่เกจิอาเจงอาตีนั่นนี่ตัวน่ะเรลคาร์กูเซอร์วิสชวนเจงหิลเล็กินเจงสรินนี่มอเตอร์มอเตอร์เลียนลูปูรีไอโซลเจงสรินกาวหัวจีตั้งไอโซลเจงสรินอัตเห็นปุยเทนี่เรลชวนเจงหิลเล็กินพูดถึงตัวโดนนี่จู่เจงอินอัตเหียมเล่นโดนนี่จู่ว่าเงินเซ็นทรัล BJP สกการควันที่นี่มิโซรัมและมีปุยที่ยันกันล้มเบอร์ตูรันนี่ล้มนี่มาสมนุทวนนี่ดาวblessing มินไปตูฮีเซ็นทรัล BJP สกการนี่ที่ฮีก็สวยดัวจู่ว่าเงินกันสกการและมิโซรัมมีปุยที่ยัน BJP ฮีเขาเร่งโลหินอัฐปุยดังกันเทียมหุ่นต่อตักเจ็ดโลโมตีฮีวันนักก็สวยตัวเนี่ยจู่ให้ลำจังก็สวยเทนิสละให้ก็เทียมได้สวยเวดวันเนี่ยควรหันไปเวลล็อกไงกันเอเมเลจอมตะกินอสวยอังคานินอินเดียรัมอินเรลบอลละซุ่มมูนปุยโมเบอร์จู direct tax เด indirect tax กันเนี่ยรัมเฮียอมชวานินซุ่มเล่ไปอมงายาอินเรลบอลดันซุ่มกันโมเอ็มจูมีตัวชวานินเซ็นทรัลสการินdirect tax กันที่ให้มี income tax อังสีเต indirect tax กันที่ตัวน่ะซุ่มดองหินา GST กันจอยอังเตฮีอดวังชัวกะสังนี่แหละสอบปริยัติคานิน GST กันจอยติ้งคอมทูกุมขตาคานินไบเบลเชนไวสรีเละสีขัดสังกัวอันนี้ตัวน่ะยานินตัวสังนี่แหละสมหีปังยานินไบเบลเชสมหีปันนี่เละเสียงสังเรียดอันนี้ไบเบลเชสมหีปันนี่หน่วยสมหีปันนี่เลี้ยไบเบลเชียกตินะจะมีตัวอันนี้GST กันมันดูยานสังนี่สอบภาษากันมันดูยานินเชียร์ลักคมอปุงนัสเอมารำอัฐันพะเฮกันเชียร์ลักคมมังยานิน National Highway เต Railway เตบารัตวันเดบารัตเทรนเต Airport เตทิลช่างกันรำ Infrastructure มาโซนนะเตเสียมันนี่สังนี่กุมขานิน
Atal Bihari Vajpayee AB Vajpayee kan ti kha Prime Minister ania kumsang nia khanin Vijay Kelkar kai shwaina hnuaya GST Task Force an lo din to a anni kha pu AB Vajpayee kha father of GST ti ani nge ani ina India ram in to del goods and service tax te thazok le omse nei zok kan lak ke na allo duan kha ti lo ting chobin NDA sarkar pumbudia kai frai sarkar chak tak chuanin GST thatak mai mi puita na ol samna ni bok si ron wang chhuaka GST kan nei ma khan border tina check post atam ema khumi siliguri atanga West Bengal atanga Assam luna kwan ge lian hui mai oma kulaya kwan chang chuan an ti fulo chang chuanin kar khatte anin tar thina ni chutiang ang chuanin tax kan man danang kha fil file wa kha tin kan ti ang chi tax identification number kha kan neya khamia khanin compliance te le hemi a loopholes om tur corruption om thei tur kha a in check dan kha fil file lo ema sumdong in stock an nei te atangin an shalnia an shiadrin thu kha return te file thina nia kami khangun to kan han thirin he IFL file zok hi nei atul ni eti in goods and service tax hi alo chuak ta a hemi nia chuanin sumdong ten kan leina a chia kan pe a helaya thatin te kan chia pek kha kan leina ten an ron tar langa GST portal a khan chia kan lo pe veta a ama kan soyang khanin chia apung na se mema average la kin tuna hianin kan chia king khom hi thakata Bible chenwai khatle singriat vel hi thakata kan la lut ti na nia atam tham le ni Bible chia liam lai kha singriat GST sumdong tena kan thokhom chu hen kan thokhom te hi antinan mi in damdoya baleita ma chuanin 12% te som pani percent te ania khami kha cheng zaman ni se cheng som pani kha sarkara khan a tho beta tina ania mi puite thokhom ania kan chia tin khom te hi chuwang chuan mi puiten kan ngai ven nga ya kan chia te sarkari na man na te po hi kan ngai ven nga em ani tunai lowa po kan ram thenom te le khovel ram pum pui hi economy anget lovin in him ho na alian ema kan sia chewangin Russia po in Ukraine te aruna chutiang bokin Israel in ram thenom tinen boina na satak anneya America in intinu le pa in tarif sang te an duang chhuaka heti lai kara hian ram economy abuaya amero su ke ni India ram chu tuna hian pathian khoi na pathiamal som na kan donga thangzelin khopela economy lian ber palina kan ni chowa kan sia chewangin kan ram thenom Sri Lanka te Bangladesh te Myanmar te tuna Nepal te abuaile ema an ram economy atu sop titia mire theiti aurol na salutukin an ram parliament te an hal te hial me kan mu te hiam rap thak kan tia chungkara ke ni India ram boin ni thenga nget taka adading chhohi kan ram fry tu te po hi kan ngai lu le tur ania America in tarif sang tak mai awawa somni panga tangin somnga la turte min ba khurkhura chuti lai kara chuan kan ram fry tu ten ru fi takin engtin nge kan ram economy hi kan ti thananga mi har sa tin engtin ni an tok lawang ti an han duang chhuaka tuna hian GST generation next GST reform ran siam chhuakin kami puinol pui kan ni tin man tut pe sabon le khatiang ang chi te motor man te chi sang kha aron ti niam ta vek maya minol pui te poisa man atlem kha chuanin an sum khol theina kha alian dona mi pui in an entinan cheng za ma thil pakhat chawan lei thei thin khan pahni ten lei thei to dona chung kwa economy te kan saving thleng hianin angong chho don ni ang enia ram khat kan ni angin India ram hianin vision thil tumaneya vikshit Bharat sam ni le sumli pasaria chon ma son India developed India ni turin ke kan pen chhozel ania hemi a hianin cooperative federalism central le state le local government te mi zong mai mi pui le central te kan in connect ton na hi apoi mo ema mi pui te tho ho na central le state te tho ho na omlo chuanin he cooperative federalism vikshit Bharat hi kan nei thei don lo ni tuna GST kan nei po hi state tin te na lungrual taka kan pasa kan nei chhawani a kan MLA zom takin a soi to ang khanin
text sang te niama tamta khang zong ti kha chu nang ni pon in lo she ve tho anga a zong in kan soi seng lova he GST reform a hianin ama a 5% te 12% te sompariat % te somni pariat % te omdua chin kha return file le sum dom na in kalton na khan boi thla ka tama tu na chuanin tire pahni 5% le 18% ate atlang pui thuaron siama amero chu mishing ta na thalo zuk le hmuam lam thil te chu tin hiam ani ve lowani putna thok tu te thalai te meichia te sharengin meichia ina kan man tlang lo em sanitary pad te po chia aum to lowani toothpaste te kan man tlang lo em ani a mi pui mi te berte mi harsa berte tharang chungin he generation next GST reform hi siamani a boina local khom zong ta kan press mi te po kan GST chungchanga kan thuron au chwa pui te miron tel pui hi kan lom tak zet ani kan MLA zom takina aron soite khati khan karon tui ni ani Okay, railway lampang ti mayang bika kan ta lang ve lok duwa kan zawai she ta tan kha kan she ni so pathum khan kan ku kan PM zom dam ku de kan ron hon sakhania Rajdhani Express te ka tiang te ka chu kan she tlan pe kania I when ye ka sui zo ka chu railway tu na an set up dan te le ku an station manager te hian kumna hun thatak nein kan sui ho to ka kan she tlan tan re chung chang te le tilai in set up dan te malak tum zel dan te le ka tiang kha kan sui tum zo ka ni tung din huna hian passenger train hi wagon somli pahi ani tlang pui ta ni sin sia do nam pen le paper handout ka mi railway application ka kan in prepare man do wa sin ta ka he GST press conference an nei do na ba nga kan hiat zauna ta na ron tel ve mai ka kan nia kha kan lo hiat sak don nia wagon somli pahi hi railway a hian voi kat service an tlang pui ta ni wagon somli pahi in wagon khata hian ton somli pariat borewell kuranga mai ania kha tuna an service dan ya cargo le passenger itu kon che tanin pa ngai ta kal zela tun din mona passenger train a hian wagon li hi do hoti le sai round in car pi kan wagon li hi cargo pi tan alot chin ania delhi a changa sai round lo kala hian wagon ni chang wagon thum hi cargo pi liu ta na alot chin ani hi nakina demand tam lo kun so je dan zira he ti da tum ani ti kha railway hu tu kon so lang he ya tu aba ki tu normal ta ke tu na kal so met when yan money service lam pang kom tu hetran fiat tu refrigerated wagon ka kan union is kon lam wala ko so nge ya khang te ko kha roman na sa ania amai ro chu tung din na yan kan hemi wagon big refrigerated wagon ni chu kut na tok tu te tin processed food le meat lampang chi ta na kan sa thiam bekin garinga khatia khami ta na pot sei ni ba ha tu na en demand hi al tam tok lawa hei kan kut na tok tu te ko yan min lo shiat saksela nang medical tangin kan han shiat ti do demand om lo chuan refrigerated truck kha chu tan som ni pariat borewell phur thei tu dung ruwa kan thon su tur kan thai thar te le kan nge kan process filter sang kha khami demand khala om thri lo wang hian he refrigerated wagon an ti hi la function thei lo ni lowin an la mang lei thei lo ni chuan tum dan angin chu demand kan siam demand om phot khan a sarkar kal tlangin nge tilai a private company nge ka tiang kha kan juk siam huna hei hi kalpui choutumani dikha kan soilang bok dowa tin kumtina kan boina kalkong awanga kan oil petrol diesel ilo ka tiang kan boina chungchang ko yan railway atang hi chuan an furlungot ngai nai yom lo ni a thei reng nai tu na hian oil depot te le ka tiang chang thung tak ai light field la thil platform san te nga ya oil depot te nga ka tiang tha railways ministry pon lam thilani bang khan katilai ka tuna hian furlu te bo chak le ma se
equipment le abung ro man ro kha tuna ala lo wangin oil depot te pon la nei lo wang khan la kal pui thei lo ni ti kha kan che tlan ko thoma tin kha kan chen pa khan ILP chung chang a po hian an mani railways dam po hian manpower hi ai hian a sarkar nen hian in biaka in enge in ti bel dan te le uluk so kal pui thei dan ni chu an du thu sam le an ngai dan ko ni kha kha ti lai khan ke ni lam chang chuan a sarkar na an enge an road map an kal pui tum dan hi an ba shiat be thei ka ni lo lai te ko om ti ka men no shiat sak lo ka tum khop mai then lo mom deuh mai chu mizo mi pui te chunga hian railway ministry le tuna sai ra thak te po hun lom thu an soya hem het lai kal ka ke mani press conference lang hian min lo fil sak be ulan ti at sai khotlang te po en qualify chung chang a tele ti lai enge po lang te khotlang te po ban hatan tele ka tiang kha tun din kunai chuan mizo mi pui te koina kan ta nei riau na ti an mu hian an lom thu hei press conference lang hian mizo mi pui te chung kan soi du po ka nei chuan a rate hi du le chin si kan du chuan lo ziak tamayu la mong chang kan soilon sinanga ei tu kin zing an rate an ya rate han ti hian ministry hian lease an siam thin ni direct rate tak tak hi tuna hian ministry hian an la buat sei lawa tuna an kalpui dan tinge ad hoc ang deuh rate kami tuna lo kalpui dan hi chu tiang hi nia Gauhati atanga sai rang hi a kg zelin an ya cheng ni ane gauhati aizol robi cargo bi ani cargo chuan Delhi atanga sai rang hi cheng thum kiloa ani chu chuan tun din khuna hian road transport hi chuan gauhati sai rang cheng sari ania car khata tang ni somi alo bera athangta chuan Delhi sai rang hi tupin rate a tho kal by road chuan cheng som ni kilo kg khata chu ni som nga tang ni som ni alo beran thang ta chu railway chuan kan thati ma gauhati ai so tu zan khatil tua ni dia te po lo chen ti ra bi si nia Delhi te po rajdhani te chu kan shepeka tiang ni ka chuan ni thum vela Delhi mi po kha lo chen so mai tura bi sei ni a ticket rate te ka chu social media te po kan mutam to khan tu sei lo ta mai la ka ka pung ropi ania tin sia ta tan cha chu hemi rate train ni le cheng thum gauhati le Delhi tu sai rang ka nakina ministry atanga central ministry atanga rate o muna chuan atlak niam le be sei ni ti ka kan chet lan ko train ka ringa ei chuan an in ring tok ve khop mai ai na sang don to lo ti hi railways ministry la mina min tiam chuan tingam lo nga an soilok thi dan ni chu cheng ni le cheng thum po hi ingsa tinge tlak niam don ka chuan siat pha kan ni lo a atlak niam nge chu kon bi sei te la cho me then kan railway kan lo nei ta ka chuan double blessing September ta chowi chuan kan dong tak zeta BJP Mizoram chuan kan prime minister zom tak Narendra Modi kan suangin chunga lom thu kan soya Mizoram economy na ma kan lo son pui thei ngei nan heng next generation GST reform le railway map India railway map Mizoram dom ta hi an lo ma Mizoram tan economy a thazong soi dang lam thei turin be sei ngu ti ka soi ti to se